Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bridge TV twizere ko mumeze neza cyane. Ni Bridge Sport Update muri kumwe nanjye Kendrick Luwaziri. Reka Bridge Sport Update yacu uyu munsi tuyihere mu Rwanda nk'ibisanzwe. Umutoza w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Mavubi Frank Spitller biravugwa ko yabwiye abakinnyi batanu kuzinga utwabo bagataha kuko atakibakeneye muri kampu ya equipe nationale. Muri abo bakinnyi harimo uwitwa Niki na Crema, hakaza Ishimwe Christian, Mugisha Didier, Nzey Rwanda Jihad ndetse na Kwitonda Ale Baka. Urebye liste n'amazina abari yaba basore, hari bamwe mu bakinnyi abantu banavugaga ko bagahawe amahirwe bijyanye n'uburyo muri shampiyona barimo gufasha amakipe yabo rero, ariko kugeza umutoza waravuga ko ariko nta gihambaye bazamufasha mu mikino igiye itandukanye arimo aragenda ategura. Kugeza ubu ntituramenya impamvu nyamukuru, ariko nk'abantu bakuru kandi dukunda umupira w'amaguru ndetse tunawukurikirana cyane, birumvikana ko byanze bikunze umutoza yaba yabonye ko ntacyo bazamufasha mu mikino igiye itandukanye afite, cyane cyane gutegura gushaka tike y'igikombe cy'isi cya 2026. Rero ubwo no gutegeza tukareba. Ni inkuru dukesha bagenzi bacu bo mu ishami ry'amakuru y'imikino hano mu Rwanda. Rero no gukomeza tukareba impamvu nyamukuru yaba yateye umutoza kwirukana bano bakinnyi muri kampu, nyamara ari bamwe mu bakinnyi twabonaga ko ntacyo batwaye. Kuri arimo aragenda avugwa. Ubwo twerekeje ku mugabane w'i Burayi. Duhere mu kinyamakuru Talk Sports cyanditse ko Manchester United mu kwa mbere ishobora gutandukana na Casemiro ukina mu kibuga hagati. Amakipe yo muri Saudi Arabia ashaka kuzatanga akayabo kuri uyu munyabrazil w'imyaka 31 ya mavuko. Casemiro yaje muri Manchester United avuye muri Real Madrid, aho yafatwaga nk'umwe mu bakinnyi beza isi ifite bakina mu kibuga hagati. Ubwo rero gutegereza tukareba ko ashobora kuzarangira nawe yerekeje hariya muri Saudi Arabia. Tugaruke gato mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United yagiye mu ikipe ya Brighton ireba rutayizamu wabo bamwita Evan Ferguson w'imyaka 19 nk'uko tubisoma mu kinyamakuru Football Insider. Uyu musore rero aherutse gushyira umukono ku masezerano azamugeza muri 2029 muri Brighton, ariko Manchester United yo iravuga ko ibyo nta kibazo kibirimo, ngo biteguye guha iyi kipe amafaranga ashoboka yose kugira ngo bamuzane. N'umusore kugeza kuri market value ye cyangwa se agaciro ahagaze ku isoko ahagaze amayero miliyoni 50. Rero ikipe yose imushaka yaza yitwaje akaka yabo. Ubwo no gutegereza tukareba ikipe ya Manchester United nimba iri tayari kuba yarekura aya mafaranga kuri uyu musore Evan Ferguson. Mu kinyamakuru Football.London cyanditse ko mu kwa mbere Chelsea ishaka kongera kurekura miliyoni zirenga 100 kuri rutahizamu ukomoka muri Nigeria Victor Osimhen. Ubu Victor Osimhen w'imyaka 24 y'amavuko yagaragaje ko atagishaka gukinira ikipe ya Napoli. Ubwo yigeze gukorerwa irondaruhu. Ubwo muri birumvikana niyo ishobora kuba indi mpamvu yatuma ava hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani mu ikipe ya Napoli. Mu kinyamakuru Standard cyo cyagarutse kuri Victor Osimhen kivuga ko ikipe ya Napoli idashobora kwemera kurekura Victor Osimhen umwaka w'imikino utararangira. Gusa Standard yo nanone ikavuga ko niba Chelsea yifuza Victor Osimhen yazategereza mu meshi itaha, akaba ari bwo bazamusinyisha ari free agent. Ubwo reka nyine tubitegereze ibya Victor Osimhen mu ikipe ya Chelsea the Blues.
yitwa Enrique Felipe Moreira de Souza uzwi cyane nka Enrique Felipe, afite imyaka 17, akaba akina mu ikipe ya Palmeiras n'ubundi yiwabo muri Brazil, ariko ikipe ya Real Madrid yamusinyishije mu mwaka ushize imutanzeho agera kuri miliyoni 52 z'amapaundi. Bemeranya ko azayerekezamo mu mpera y'umwaka utaha wa 2024 ubwo azaba yujuje imyaka 18. Usibye Real Madrid kandi uyu mwana yashakishwaga n'andi makipe akomeye yo ku mugabane w'ibura yarimo Chelsea, Paris Saint-Germain ndetse n'izindi, birangira yemeye kwerekeza muri iyi kipe yo muri Espagne, aho n'ubundi azaba akinana n'abanya-Brazil bagenzi be barimo Rodrigo Goes ndetse na Vinicius Junior. Amakipe yatangiye kumutekereza ubwo mu ikipe y'abato ya Palmeiras yatsindaga ibitego 165 mu mikino 169. Mu rukerera rw'ejo ku wa gatanu bw'ikipe y'igihugu ya Brazil izaba ikina na Colombia mu gushaka tike y'igikombe cy'isi, biteganyijwe ko aribwo azaba akora amateka akina umukino we wa mbere mu ikipe y'igihugu ku myaka 17 n'iminsi 118. Kuri ubu nk'uko ikinyamakuru Daily Mail cyabyanditse, Enrique yamaze gusinyira ikigo cya Jay-Z cyitwa Rock Nation Sports Agents gisanzwe kireberera inyungu z'abakinnyi, harimo kubashakira ikipe, abo bamamariza ndetse n'ibindi. Rock Nation Sports Agents sanzwe ifite n'abandi bakinnyi bakomeye ireberera inyungu barimo Marcus Rashford, Romelu Lukaku, Samuel Chukwueze ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Bridge Sport Update tuyisoreze mu ikipe ya Newcastle United, bari hasi hejuru ku musore w'imyaka 23 n'umunya Espagne Ferran Torres akina ikipe ya FC Barcelona, ngo mu mwaka utaha w'imikino abanya Saudi Arabia baraganira na FC Barcelona ngo aze kuba yabafasha mu mikino ya shampiyona ndetse no gukomeza gutegura UEFA Champions League kugira ngo bakomeze kwitwara neza cyane. Barcelona rero ishobora kuba yamutanga ikaba yarya kuri aya mafaranga cyane ko yugarijwe n'ubukene muri iyi minsi, ubona ko batarisuganya ngo babe Barcelona ya kera nkuko twari dusanzwe tuyizi. Ngayo nguko rero ni Bridge Sports Update, mwari kumwe nanjye Kendrick Lwaziri, mukomeze gukanda subscribe. Ibihe byiza, ciao ciao.